Assalomu alaykum. 12 sol meshwad ki man hamin Instagramda dastu pochako falash garidagi Alloh az hamoshon rozi bo'lsin. Assalomu alaykum ba hammatun barodaro am yak barodar mo xorijon vaqtda dar hamin balnisa ana ziyoda 150 километр дуртара дар город Шолк ваян бародаро балнисаи ина бедоне три сестри бо мақсад беҳадан тараи дур будам хоҳиш кардам мишав занг зад ки дар балнисаем барои хостум бародаро биём бо ай пеш акара бибинем сиёмка кунам барои ҳаматон хоҳиша ҳаматон бародари азиз чанд қайметин амира поделиться кунем дар имо ватсап лайка бимоне ки видео панҷ шава ва каси чанд қайки метонед номрои мақсад номрои хориҷон хечай номрои Сбербанки хечай бо метонед занг бизанед ва кадоме ки мехоҳам мақсад ай пеш омадан хабар гирифтан мақсад номрои хорира мемонам худо ҳаматон нигаҳбон бошед бародари азиз оз бо медурем ай пеш бо айдун сиёмка кунем худо нигаҳбон. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum barodari aziz, ina omadem maqsad ay shahri Moskva ba город Шолко барабим омадем. Хориҷон хеле аввал мо ҳамаша суҳбат кардем барои видео кардан мақсад бародари азиз ҳавз экрана мебуроя суратоша мо гирифтагим дар экран мемонам кадоме ки бо мақсад барои хонданаш ана иш ами рекомендатсияша ҳамаша дар экран мо мемонам бародаро ами хориҷона мақсад пули бениҳоят калон аи барои ба хотири Аллоҳ чанд қайки метонед номрои хория мемонам дар пара карташа мемонам чанд қай аст хос ба хотири Аллоҳ мақсад ёрдам кунем хориҷон худ дусе сухан мекунад бо далш мақсад ман гап мезанам фақат илтимос хоҳиш бародаро ҳамин видеоро чанд қайки метонем имо дори ватсап дори фейсбук дори адна чизе ки дори поделиться кам лайка бимон ки паҳн шавад то ҳамин хориҷона мақсад кӯмак кунем як рӯзае ки хориҷон меистад ози дар экрана мемонам ҳамин сурата дар экрана мемонам ҳамҷа навистаги мақсад 21 рӯзаи мақсад ҳамин суткаша як рӯза 28200 рубл 592200 рубл просто 21 рӯзаш мешавад ки бениҳоят вазъияти ҳамин хори бениҳоят мақсад муҳима дар ҳамчи хос ба хотири Аллоҳ чанд қай ки метонем кӯмаки худтона 1 рубл 2 рубл 100 рубл чанд қай метонем мақсад карта хори хечай нами карта ки хориам Сбербанки хечай ҳамаш метонем мақсад кӯмак кунем кадаҷон пеш биё хори мақсад кандара пеш биё хушасиам гап закаҷон. Assalomu alaykum barodar va xavarani aziz. Ana ham xesh shud ki Alloh mehribon intihom dorad. Mana hamин ҳамагӣ 20 сол мешавад ки ман бемор 8 соли акбарам ҳамин чӣ буд майби гурӯҳи иду будам мегаштам ин мана 12 сол мешавад ки ман ҳамин Инстаграмда дасту бошако фалаш гаридагӣ ҳамин хотир аз барои Аллоҳ аз ҳамаи шумо кӯмак металабам ба хотири Аллоҳ кӯмак кунем иншааллоҳ дуогӯ ҳастем дуо мекунем Аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад аз ин бародаре ки дастгирӣ карда истодам аз ҳамашон розӣ бошад. хуб ака бародари азиз ва илтимос хоҳиш ай ҳаматон асобина ба мардуми бозор хоҳиш мекунам савдогаро мақсад бизнесменто ё кизе ҳастен илтимос хоҳиш мақсад номри бародар ҳаст бо кадоме ки хоҳишманд бошен ай Москва қадури нест 70 чанд километр ё 300 чанд 70 чанд километр ба фикрам ман Москва омадам метонед номрои хорида занг бизанем бо адреса мега балниса 3 сестра мақсад се хоҳарон ба тоҷикӣ бигирем 3 сестра поиски дар город Шолко 3 сестра балниса бигӣ рост ҳамҷа худш меёратон мерасонатон бародари азиз кадоме ки мехоҳем қурия мумкина худ омадан барои хабартан ина мумкина бародаро меоем анҷа мақсад рост кабинети ҳамин қори меоем хабараш мегирем бо ай пеш каси хайроту набошад илтимос кадоме мақсад хоҳиш ҳамин ки мақсад имине ба ҳам мардуми мақсад савдогар бизнесмен то ки хора имрӯз биё ҳама каса бо хеле ки дига бародаро якҷоя мешидем ёрдам мекардем ҳаминам бародари мо шумоай ҳама каса бо якҷоя мешем ҳамин хориҷона ёрдам мекунем ки худованд шифо шуда аввала ҳама каса дар ҳаққиш дуо кунем ки худованд касе ки наметонем кӯмак када дар ҳаққи хориҷон дуо кунем ки худованд шифош бида ба по бихеза ҳамин бародари мо шумоай бо дигара ёрдам мекунад хори мо
خدا همتون نگهبان باشه برادر عزیز. با ما یک کانسیون که بیرون بالینسر هم نشان میدیم مثلا کدام که اومدی برای دیدن میبینین ان شاء الله. خدا همتون نگهبان باشه. باید برکم میکنیم کارت سبربانک خوری نمره خوری همش در پایین هسته. نمرام با این کارت چیه پیوسته میتونه که با همین نام چیز نمرام پارت این دنیز سبربانک چند تاکی هست با ما گفتم که برادر عزیز باید برگم میگم دارو که مقصد همین در بو میبره خش رو میتونه که بخونه و این ریکامنداسی که همین چی دادگی همه تو میتونه که کازون که با دکتر با چی میفهمه همش خودش میفهمه برادر عزیز. خوره چیه برای همه نه برادرو ایستش دستی شما که چند قای میتونه خواهش ما که پدلیت سکنه اول هر چی هست به خاطر الله بود میشه و فقط ما بنده سبب میشیم که همین خوری مقصد شفا میوه ما سبب میشیم یک جایی دا که خوره یوردن که شفا از اونی پروردگار میشه فقط ما بنده سبب داریم. برای هم برادرای عزیز کمک ختمی رسونیم ویدیو رو به همه برادرها و خواهش دیگر بلاگرها که هستین همین دیدین این ویدیو مرا مثلا ما نه جواب میزنیم مثلا نه یگام چی نمیکنیم میتونین ویدیو رو اسکچتون یا که بگیم خودمون در کانالات رویتون میگین در کانالاتون پارتین همین چیزا مثلا ویدیو رو تسترای برای پولی کم نیست 50,000 نیست 21 روزش 500 چند بود 590,200 روبل این فقط 21 روزه برادر عزیز 21 روزه خولیشه. برای برادر عزیز چند خاص خاص به خاطر الله یاردان کنه. خوری جان خیلی ما اومدم بود مثلا برای خلق پیشنهاد کردم بود این اومدیم یگان خدمت دیگه هست خوری ای الله راضی باشه رحمت ای الله سلامت باشید همه وقت سربلند باشید. چی گفتین در آخر برادر مقصد هم شما صحت سلامتی برای کار الله از همه‌شون راضی باشه رحمت الله. خب خداوند همتون نگهبان باشه برادر عزیز. ما با سفر با سوی خانه میکنیم مثلا ویدیو بگه ان شاء الله میبرویا باید بگم بلاگرو یا که کارگرو مقصد چیزی که مقصد هستین چی بیزنسمن چند قیمتونه کمک خودتون برسونین پدر و مادر و خواهر در حق خوری جان دعا کنین. خدا همتون نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز ای همتون خواهش باید بگم میگم مقصد بیرون بعد سام اومدم خواستم یک گسیم پیدا کنم نشونتون بدم مقصد خیلی نمره خوری مقصد سبربانک خوری همین نمره هم پیوسته و بیرون اومدم پیش رفتنم که بیرون بالینسر نشون شاید که هستم برادرایی که میام برای خبر گرفتم بدونم که این بالینسر نشون پول بالینسر بر اما همین بالینسر مقصد اومدم دیدم شرایطش خوب بود از یه جایی مقصد بیرون کسالا رو بیرون میبرده درونش هم شرایطش خوب. برای برادر عزیز همتون خواهش چند خیلی میتونین کمک خودتون رو برسونین. خواهش برای برادرای توجیک هزار رحمت که چه خیلی دیگه برادرام دستگیری میکنیم همیشه هم که دستگیری کنیم خوری را دست مثلا نمره خوری می نویسم همین نمره دست سبربانک پیوسته و سبربانک هم نمرهش می نویسم مثلا کمک خودتون رو برسونین ولی پولی کلونه. خدا همتون نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.